B'180 titjira fil-jum tal-ħadd, l-ajruport fetaħ il-bibien tiegħu għal madwar 28,000 passiġġier biex bekk din kienet meqjusa bħala l-iktar ġurnata Bieżla tas-sena fl-ajruport. Wan jużar l-ajruport sabiex naraw għal liema raġuni dawn il-passiġġieri kollha vvjaġġaw f'dan iż-żmien tas-sena. Ir-risposta kienet waħda sempliċi għall-aħħar, il-vaganzi. Numru kbir ta' Maltin ħadfu l-opportunità u taru lejn xtajta oħra qasira kemm qasira l-btala u min-naħa l-oħra t-turisti sfruttaw ix-xemx qawwija u tranquillità li jkun hawn f'pajjiżna f'dawn il-jiem tas-sajf. Waqt iż-żjara tagħna ltqajna ma' numru ta' Maltin Awstraljani li ġew iqattaw btala twila f'pajjiżna waqt l-istaġun tal-festi. Ġejna fl-aħħar ta' Mejju għadna sal-lummu, imma ħadna veru gost għax Malta sabiħa ħafna. U ħadna pjaċir u dejjem nomu, rajna l-familja u issa bektu Awstralja. Nġu għal-festa għas-sajf ġejt fit-2013, 2016, 2018. Neħdu l-pjaċir naraw l-festa tal-ħamrun. Għandi 6 ħuti u ħija wkoll ngħixu għaw Malta. U kull 3 snin ninżlu biex nieħdu pjaċir ninġunjaw ma xkolla qegħdin nikbru issa u ġveru. U is-samer joġobna imma insibuh naqra iktar sħun minn tal-Awstralja. Però nieħdu pjaċir ħafna u jiddispjaċini kollox irid jasal għandna 3 xhur għaddew. Kienu ħafna dawk it-turisti li faħru l-ospitalità tal-Maltin u esprimew kif kienu sorpriżi bil-kultura Maltija u bix-xenarju naturali tal-Gżejjer Maltin. Very nice city, beautiful, clean, good people. I would recommend it to anybody. We had a wonderful time and just I don't know, we always heard it's a good country to come and visit and we did a lovely time. The people are very friendly and we join every minute out of it. Thank you very much. This is my first time. This is my 3rd time. Yeah. So we have Maltese parents, like one of the parents each, and just love the beach, the culture. I suppose it's in our culture, so we love the food and the people. And will you be visiting again? One day. It's a long way, but one day, yes, yes.